to respond to a situation of great gravity. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. After several days of rising tension in our relations with Argentina, that country's armed forces attacked the Falkland Islands yesterday and established military control of the islands. The government has now decided that a large task force will send Falklandskrigen 1982. Falklandskrigen begyndte den 2. april 1982, hvor Argentinas styrker invaderede Falklandsøerne. Derefter sendte den britiske regering en taskforce-gruppe til Falklandsøerne for at engagere den argentinske flåde og deres luftvåben i et forsøg på et amfibieangreb. En offensiv angrebsmetode, som sker både i luften og på jorden på et fjendtligt område. Falklandskrigen varede i 74 dage og endte med en britisk sejr den 14. juli 1982, hvorefter Argentina overgav øerne til briterne. Under krigen døde 649 argentinere, 255 briter og 3 civile fra Falklandsøerne. Margaret Thatcher skrev den dag i sin dagbog: I never expected the Argentines to invade the Falklands head-on. It was such a stupid thing to do. As events happens, such a stupid thing even to contemplate doing.